Salomon baravuga ambassadeur Jean-Marie Vianney Ndagijimana murakoze cyane gose ku kanya muhaye radio ijwi ry'Amerika. Nashaka cyane cyane uyu munsi tuvugane ku kwigenwa ry'umuhungu wa President Yoweri Museveni, General Muhoozi Kainerugaba yagizwe umukuru w'intwaramiheto mu Buganda. Abaganda muri iki gihe bariko bavuga ibitari bike kuri iryo genwa. Nashaka ubwa mbere na mbere mutubwire ukuntu mwajakiriye. Reka dutangurire kuri ambassadeur Jean-Marie Vianney Ndagijimana. Iyo nkuru nayumvise, ubwo rero kuyiganiraho si bibi kuko ni inkuru ihindura ibintu byinshi mu mateka y'akariya karere, cyane cyane iyo urebye bihabera muri iki gihe, amateka y'igihugu cye Uganda ubwayo n'ingaruka bishobora kugira ku bihugu by'abaturanyi. Mweho Dr. Salomon baravuga iryo genwa mwajakiriye gute? Boje nta cyantangaje cyane kuko mu by'ukuri tuzi ko muri Afurika kugeza ubu abategetsi abenshi bagerageza gutegura abana babo kugira ngo nabo bazabasimbure. Ubwo rero nkeka yuko President Museveni ntabwo ari irengayobora ku bibera mu karere ka Afurika, ku buryo General Muhoozi nkeka yuko n'ubundi barabimuteguriye n'ibintu biteguwe, uko niba yarabaye commandant de la force terrestre byageraho none bakavuga ngo babaye bamushyize iruhande, ariko nkeka yuko kwari kumuha umwanya wo kugira ngo abashe kugaragaza ubugabo bwe, avuge uko ateye, yiyerekane uwo ari we ko atari se. Ambassadeur Jean-Marie Vianney Ndagijimana mwavuze ko igenwa ryiwe ribaye mu gihe mu karere ka Afurika y'ibiyaga binini hari ibintu byinshi biriko birahinduka, twavuga n'ingwano mu buseruko bwa Kongo, imigwi igwanya ubutegetsi, ari igwanya ubutegetsi bwa Uganda, igwanya ubutegetsi bwa Kongo. Ku bwanyu ingaruka canke ikintu iyo ngingo ishobora kuvamwo ni iki? Ingaruka ku karere nuko nkuko umuvandimwe Salomon amaze kubivuga, Generali Kainerugaba Muhoozi amaze igihe yiyerekana cyane, ndakeka yariyerekanaga uko ari, cyane cyane ibintu akunze kwandika kuri za Twitter. Burya Twitter niyo yahindutse ibinyamakuru, ndavuga X, Twitter ya kera yitwa X, niho rero akunda kwandika. Noneho agakora n'ibiganiro mbwirwaruhame byinshi muri Uganda, agenda yiyerekana, yashyizeho ishyaka rye rishya. Ubundi umusirikare ntafite uburenganzira bwo kujya mu bya politiki cyangwa gushyiraho ishyaka ukurikije itegeko nshinga rya Uganda, ariko we yarabikoze. Nicyo gituma ndetse hari abayobozi ba Uganda benshi bagiye bavuga batariko uyu mugabo yataba umuhungu wa Museveni aba yarafunzwe kera. Reka ibyo tubireke. Izo Twitter yari cyabikoresheje cyane, akenshi yandikaga amagambo mabi akomeretsa amoko yo mu karere y'abatari abo yita bene wabo, akomeretsa ibihugu byo mu karere, cyane cyane Kongo, kuko yagiye yandika kenshi ko abanyekongo badafite uburenganzira bwo kurwanya M23, ndetse ko ifite impamvu zo kurwana. Akavuga ati bariya ni bene wacu, ni abanirotike. Sinjye bivuze niba ubyandika yaranabivuze ati n'abanirotike, ati ntabwo mushobora kuzagira icyo mubatwara igihe Uganda izaba ihari, ati ahubwo tuzabarwanya tubatsinde, aba aribo bajya ku butegetsi. Ibyo yarabivuze. Hari ibindi yakunze kujya avuga bya bindi bita ngo za empire himatutsi, ariko ibyo sinkunda kubigarukaho kuko hari abakeka ko ari ukubihimba cyangwa ko ari ukwibasira abahima cyangwa abatutsi, kandi si byo. Rero ngakeka ko kuba ari we uhindutse umugaba mukuru, ntabwo ari, ndakeka atari minisitiri w'ingabo, ahubwo ari CDF, ni commandant en chef w'ingabo za Uganda. Kuba rero ari ufashe ingabo za Uganda zose atari iz'ubutaka gusa, byose birimo, ni ukuvuga ko ejo ashobora noneho gutabura akavuga ati ngewe ngiye kurwanya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ashobora kubikora kuko ntiyitangira. Urumva rero ko byaba bibangamiye diplomasi ya Uganda mu karere. Museveni wenda nawe yabikoraga, ariko akabikora atabivuga, undi azabivuga. Ibyo byabyara rwose intambara muri kariya karere, cyane cyane muri iki gihe muri Kongo hari SADC, Malawi, South Africa na Tanzania
urumva iryo hindagura rya Museveni afite uburenganzira bwo gufata umuhungu we akamugira umukuru w'ingabo, ariko rero ingaruka zishobora kutaba nziza niba atamwitondera. Dr Salomo baravuga ivyo ni ibintu bishoboka mwihweje ivyo General Muhoozi Kainerugaba yahora yandika nk'uko Ambassadeur Jean-Marie Vianney Ndagijimana bivuze. Genda keka ko General Kainerugaba ibyo yandika n'ibyo avuga nabyita icyo mu Gifaransa une consommation domestique. Ni ibintu byo kugira ngo yereke Abagande yuko atandukanye na se, ko mu mikorere ya se n'imitekerereze ya se atari bamwe, bitewe n'uko yateguriwe gutegeka igihugu cya Uganda. Yereka Abagande yuko azaba undi wundi ni afata ubutegetsi. Ye nicyo cya mbere baza kubona. Ikindi cya kabiri nkeka yuko kubyerekeranye na politike y'akarere muri rusange, bo kuba umuntu ashobora kuba ari chef d'état major general w'ingabo z'igihugu ibisobanura ko ashobora kugenda ngo avuye ati ngiye kugaba igitero. Ubundi ni prerogative za chef de l'état, c'est lui qui déclare la guerre, ntabwo ari chef d'état major general ubikora, même si ijambo rya chef d'état major general barifata mu barishyiraho umunzani bagapima centre de la balance. Mais je ne crois pas que General Kainerugaba afite ububasha bwo kuba yagena wavuga ati ngiye gutera Kongo. Cyane cyane ndumva ari icyo dushobora kuzirikana. Turazirikana yuko kuri jye uriya generale rwose ari gufata umwanya wa se mu by'ukuri nk'uko se yabimuteguriye, kuko bimenyereye muri Afurika. Siwe wenyine ubikoze, niko benshi babikora. Ambassadeur Jean-Marie Vianney Ndagijimana, Dr Salomo baravuga avuze ikintu Abaganda benshi bariko barashikiriza muri iki gihe, ko iryo genwa rishobora kuba ari uburyo bwo gutegura umuhungu wiwe kugira ngo azomusubirire mu gihe atazoba akiri umukuru w'igihugu. Namwe uko niko mubibona? Ibyo nibyo ari gutegura, ariko ngarutse kuri ibyo amagambo akoresha yataka tuka abanyekongo cyangwa iki, ntabwo ari consommation domestique, au contraire ni consommation justement ku bihugu by'abaturanyi, kuko domestique Abaganda bose se n'abanyerotique. Ntabwo ababwira Abaganda, ndashaka kuvuga Aba-Uganda, ababwira abo yita ko ari bo bene wabo, ntabwo Abaganda bose ari abanyerotique. Agomba kwitonda rero, kuko niyo yaba azaba perezida wa Uganda ntabwo ibyo bintu byoroshye. Iyo utangiye kwikorera abakomoka mu moko aya n'aya, burya uri guhemukira akarere, uguhemukira n'igihugu cyawe rwose. Naho ubundi rero koko biragaragara ko Museveni ashobora kuba ari kumutegura kugira ngo azamusimbure. Nanone ukibaza utese ko yari atangiye gukora politike, ko yari amaze gushyiraho alliance KM Kainerugaba Muhoozi, ko yaramaze no gushyiraho ishyaka ahubwo boha, none amugize commandant en chef. Hari bavuga bati none yabashaka kumupfubya kugira ngo abaretse bya politike akore igisirikare gusa, kuko hari abagenero bandi b'Aba-Uganda bari batangiye kuvuga bati ntabwo General Kainerugaba bafite uburenganzira n'uruhushya byo gukora politike, birabujijwe n'itegeko nshinga. None se ubwo wabaye commandant en chef azabirengaho ajya gukorana politike? Nicyo umuntu yakwibaza. Tubitegereze nta wabimenya. Ariko n'umuntu hari ijambo ry'igifaransa rikunda gusobanura situation nk'iya Kainerugaba, n'imprévisible. Museveni yari umuntu uzi ubwenge, buriya azi ubwenge. Museveni azi gukina, azi gusaranganya ubutegetsi bw'igihugu cy'akabiha abo mu turere twose no mu moko yose. Icyo cyatumye amara imyaka 35 hafi ubutegetsi. Rero niba Kainerugaba bazabishobora kwitwaza ubusore n'ubuto, ndumva bidahagije. Kiriya gihugu ni complex. Amakuru atangazwa n'Abaganda avuga ko mu minsi iheze General Muhoozi Kainerugaba yahora aja mu gihugu hagati kagira mu makoraniro ibintu bitarekuriwe ku bantu bafise amabanga ya gisirikare. Dr Salomo baravuga kuba ibyo bintu byarabaye kandi bitekubiri n'amategeko. Mwebwe mubibona gute? Tuzi ko ahanini muri Afurika iyo umuntu afite ubutegetsi abikoresha uko ashatse, yubahiriza itegeko nshinga, yubahiriza amategeko. Natwe muri Kongo turabimenyereye amategeko ko abantu bagenda bakayahanaguza inkweto zabo rwose, bakayakandagira bakayahanaguriraho ibyondo.
ibyo generale yakora Kainerugaba ibyo yakora i Bugande kubera ko afite ubutegetsi igihe nta cyantangaza rwose, bitewe n'uko uko nsigaye ndeba ibintu ndebye nk'ibibera iwacu muri Kongo, muravuga amategeko, twebwe ibintu by'amategeko muri Kongo dusigaye tubona ari agahomamunwa. Niyo mpamvu nk'ubwo bwana ambasaderi ari kuvuga ati baratuka abakongomani, bati baravangura amoko y'abakongomani. Muri Kongo twebwe umuntu atinyuka akihanukira akaba akora ashyiraho n'itegeko rivangura amoko ku mugaragaro ku manywa y'ihangu, birumvikana ko twebwe nk'abanyekongo nta kidutangaza cyane. Mbabariye kubivuga nk'umukongomani rwose, kuba ashobora kugenda akavuga ibintu amategeko amubuza bitewe n'uko afite ubutegetsi, si ukuvuga ko ari byo, ariko ni ibintu bimenyerewe cyane mu bihugu bya Afurika. Nkeka yuko ntabwo umuntu yabitindaho cyane. Ambassadeur Jean-Marie Vianney Ndagijimana, mwahuriye ku cyiyumviro cy'uko eka ku bintu bigaragara ko kenshi na kenshi hariho abakuru b'ibihugu byo muri Afurika usanga bategura abahungu babo kugira ngo baze babasubirire, hari ababashyira mu gisirikare. Mbega ivyo bifise ingaruka ihe ku gihugu, bitandukaniye he nabi mu vya kera vy'abami? Muvandimwe yagize neza kumpa iyo nkuru. Nazi ko muri Kongo hari amategeko mashya azajyaho cyangwa yagiyeho yo kuvangura amoko. Ntabwo nari mbizi ibintu by'ukuri, wenda sinakurikiye neza, ariko kugeza ubu ntabwo nari nyanzi. Ariko tugiye noneho ahandi, tufate ibihugu byagiye bijyamo ibyo byo gutoresha abana babo. Umuntu yafata nk'ingero zo muri za Togo, muri Gabon, muri Chad. Muri iki gihe murabibona ko umuhungu wa Idriss Deby ariwe uyobora, bavuga ndetse ko ashobora kuba yafatanyije n'abamwishe kumwica, ariko ntabwo nabihamya kuko ntari mpari. Hari n'ibindi bihugu rero binyuranye byagiye bibamo ibyo byo guhindaguranya perezida w'igihugu agashyiraho uwo abyaye cyangwa uwo mu muryango we. Muri Uganda rero uyu munsi hari abantu twavuganye bo muri Uganda ubwaho bambwira bati Museveni afite ibyo ibitamushimisha kwa Kainerugaba umuhungu we, atariko ibyo amutinyaho n'ibyo atinya ko yasimburwa n'undi utari wo mu muryango. Ati ntabwo ari kimwe, ati biraruta ko hajyaho Kainerugaba kubera imitungo Museveni n'umuryango we birunzeho. Kuko aravuga ati ndamutse kwa Museveni arakuze kandi ararwaye, buriya nuko bitavugwa, abantu bo muri hafi nibo babizi. Aravuga ati ndamutse ngize icyomba umuryango wanjye wagira ibibazo. Ati byiza rero nuko natangira gufasha umuhungu wanjye kujya mu butegetsi. Murabizi ko muri 2026 hari amatora muri Uganda. Kainerugaba yari ari kwitegura gushyiraho ishyaka rye kugira ngo azasimbure se. Ese muri 2026 azajya kwitoresha cyangwa azakomeza acunge igihugu bya gisirikare kugira ngo se yongere atorwe? Ariko atorwe kandi azi ko namara gusaza, ko Museveni afite imyaka ndakeka 79 cyangwa 80 sinibuka. Ati niyo yavaho ariko yatowe bikamfasha kumusimbura. Ni ibintu byabaye organize muri famiye yabo, biragaragara kuko mu minsi ishize bavuga ko hari ibyo batumvikanaho, ndetse n'abandi bana ba Museveni cyane cyane wa mukobwa bavuga ko azi ubwenge cyane kandi ko nawe yari yiteguye kuzasimbura Museveni. Umugabo we nawe akabijyamo umukuru wa Museveni, ariko Museveni ngo yaraje gusanga ibyiza ari uko umuhungu we ariwe wafata intebe Museveni avuyeho, kugira ngo babizemo bitabashyize mu byago byo gukurikiranwa. Wowe Kainerugaba Muhozi ni umukuru w'ingabo, zitoreshe neza muri 2026, ahasigaye nzaguha umwanya uzabe witegura kuba perezida. Abantu b'i Kampala hari uwabimbwiye i Kampala. Dr Salmon baravuga nk'uko ambasaderi abitubwiye, hari ibihugu bitari bike, Chad, Gabon, eka ibihugu bitari bike muri Afurika aho abakuru b'ibihugu bateguye abahungu babo akaba ari bo basubira ku butegetsi. Ivyo bifise ingaruka nk'ikuri ivyo bihugu, n'ibintu mwihweje kahise bifasha igihugu canke biragisubiza inyuma? Mu by'ukuri
umuntu afashe ubutegetsi agasimbura se agakora neza, nkeka nta ngaruka mbi zabamo. Ikibi ni uko bagenda bagasimbura ba se. Turebe nko muri Gabo, Ali Bongo yasimbuye se, ntabwo yakoze byiza kurushaho kugeza ubwo mubyara bamukoreye kudeta. Ariko turebye nka muri Foro ya Dema, uburyo akora muri Togo bitandukanye n'uburyo se yakoraga, ntabwo ari bibi cyane. Kuko nkeka yuko muri Afurika tujye twirinda kugena ngo dukubite ibintu byose hasi, tuzirikane ko ibihugu byacu ari ibihugu navuga ko ari jeune, biracyari bito. Ntabwo turamenyera ikintu cyitwa demokarasi. Biragaragara uburyo abantu bagenda bahuzagurika bagakora ibintu batumva. Nko muri Kongo twebwe mutireba rwose, ahubwo bikantera isoni. Nsigaye ngera nibura abantu bamaze gukomoka he, kagira isoni zo kuvuga ko va muri Kongo, aho umuntu agenda bakamuha imashini akayimara niwe cyumweru ari gutora, ukitora ugatora n'abandi icyumweru cyose kizima. Biteye isoni. Ivyo ariko n'ibirego bitaremezwa cane rwose. Ivyo vyagiye hagaragara bitohojwe n'abantu bigega. Birahari rwose, birazwi. N'ubu ngubu nuko ntazabona umwanya wo kujya mu birige ejo bundi kuri 27 hari ikiganiro kizaba muri Institut hariya muri Affaires étrangères, cyoruganijwe na Institut yongiye ifatanyijwe na Fondation Kofi Annan. Hazaba hari Musenyeri Nshole, secrétaire général wa Senko, uzaza kugira icyo abivugaho ibyo bintu, kuko Senko ni Kiliziya Gatolika, bafite ingufu cyane kandi bakurikiranye amatora, bafite gihamya kuri ibyo byose. Ni ibintu rwose, ntabwo ari ibirego byo kuvuga gusa by'ibigambo umuntu ahoragura, bifite igihamya rwose. Ibyo byose mvuga biba bifite za preuve. Narindi kuvuga yuko rero ibintu bigenda ugasanga umuntu asimbuye se ariko agakora bibi kurushaho, agateza igihugu isoni n'abaturage. Ibyo ngibyo ntabwo ari byo ngaruka mbi cyane. Ariko umuntu asimbuye se agakora neza nk'uko tubona Foro ya Dema kora iwabo, ibyo nkeka yuko atari bibi. Ni byiza gufata umuntu nibura uzi system bari gukoramo, aho kugira ngo umuntu ajye kugenda ngo uyu muntu apfe kuza ahuzagurike akora amafuti nk'uko tuzi ni Seforo Seguro yakoze muri Togo, avuga ngo agiye gusimbura Kereku. Yahagera ibyo Kereku yakoze byose akabihindura ubusa. Nagiye muri Bene kureba ibyo ni Seforo Seguro yakoze, ngira isoni. Reba wawu president ababeninze riri kubitsa. Dr. Salomo, muri ko muvuga ko mu gihe bahaye abahungu babo agatwara neza ari vyiza, hariho abandi banyapolitike eka b'incabwenge bakeneye nabo nyene bafise imigambi ishobora gushikana igihugu kure kurusha abahora babiteka. Erega bwana Frederic, tuzirikane ko igihugu burya intebe ya perezida ni imwe, ntabwo ari intebe 40. Bityo rero ni ukuvuga ko igihugu kirimo abantu b'abahanga benshi cyane, bose barwaniye kwicara muri iyo ntebe. Birumvikana ko banigagurana, nta n'umwe wacika ku icumu. Bityo rero biciye mu matora naho amatora muri Afurika, nibyo ndi kuvuga yuko ntabwo turagira maturity ihagije. Abantu bagize amahirwe bakaba bafite abantu b'abasirikari bazi igihugu cyabo, bazi amateka, bazi ingabo zabo, bazi geopolitique regionale. Abo bantu bagafata ubutegetsi ariko bagakora neza, ntabwo ari bibi rwose. Cyane cyane turebye nk'ikibazo cy'Ubugande, mu mbabare bwa Frederic, ndagira mvuga ko kantu ko kanjemo nonaha. Murabona ko dufite umutekano muke mu karere muri iki gihe. Kugira ngo Ubugande hajyeho umuntu waza akemprovisa atamenyereye igisirikare hariya hirya, atazi ubutasi, atazi amakuru, ingufu z'ibihugu hariya muri kariya karere, Ubugande hagiyeho umuntu udashoboye, utazi ibyo bintu hariya muri kariya karere, bishobora bahinduka je dirais comme dans les Balkans. Icyo ni ikintu tugomba kuzirikana cyane rwose. Biragaragara yuko nko muri Kongo dufite ikibazo cy'uko bashyizeho umuperezida utazi na busa, umubayeje no kwijwaho aherereye ku Kongo ntiyabikubwira. Icyo ni ikibazo gikomeye. Reka icyo kibazo tugihe na Ambassadeur Jean-Marie Vianney Ndagijimana nawe nyine atubwira ukuntu abona icyo kibazo cyo gutegura abategetsi bategura abahungu babo. Kenshi na kenshi ugasanga ari za ntwaro za gisirikare, ingaruka canke ivyiza muri ivyo bintu nibi. Reka tugaruke kuri Uganda, kuko ivyo muri Kongo ntabwo dushobora kumvikana. Nanjye buri kize muri Kongo buri munota kuko ibihabera biranyiteresa kurusha meme rimwe na rimwe ibibera mu gihugu nkomokamo cy'u Rwanda. Tugaruke muri Uganda. Salomon rwose ibyavuze ntabwo nshobora kubyemera, kuko kuvuga ngo muri Uganda ntabwo babona abantu bazi za gisirikare, ni
abantu batazi ibyo n'umutekano iby'ibanga ry'igihugu myiza, ariko ni ugutuka Abaganda. Muri Uganda hari abantu bakoze intambara hamwe na Museveni bakiri no muri guverinoma, babaye abayobozi bakuru b'ingabo za Uganda, harimo ababaye mu nzego zose, abantu b'abajenero batangiranye na Museveni mu ishyamba bafata ubutegetsi hamwe. Uriya Kene Rugaba yari acyambara ikabutura, urumva. Kuvuga rero ngo muri Uganda ntabwo babona abantu bayobora igihugu, kubera ko nta bantu bazi za gisirikare, nta bantu bazi ibyo kuneka, nta bantu bazi rwose ko bari gutuka aba Uganda. Ariko rero uvuye no mu gisirikare, abasivili bo muri Uganda uriya bahora bafunga kandida umaze kwiyamamaza nka kangahe Museveni akamufunga wese iki. Uriya mugabo buriya ni umuntu ukomeye, nawe yari mu ntambara hamwe na Museveni, ni umuntu ufite za diplome universitaire, ni umuntu ufite experience ndende. Kuvuga rero ngo Kene Rugaba yafata igihugu neza akakiyobora neza kumurusha, ni ugushaka gusobanura ibintu bidashobotse. Ni twaba turi gushyigikira, ariko muze ntabwo ari ibyo navuze, nkeka yuko wanyumvise nabi. Nabanje kuvuga yuko umwanya wa perezida ni intebe imwe, ntabwo ari intebe 40. Abahanga mu gihugu ni benshi cyane, ariko iyo ntebe Dr. Salomo baravuga iyo ntebe ikwiye guca mu nzira za demokarasi nk'uko ibihugu biteye imbere biriko birabikora. Ego Bwana Frederic, urebe no muri Afrika du Sud twafataga nk'urugero ibibera yuko ari agahomamunwa, ariko ntabwo baraya umwana wa kanaka. Bariya bose ni abantu Ramaphosa. Ntabwo mwabonye Zuma ibintu yakoze. Zuma ibyo yakoze biriya bintu ni ibintu by'abantu bazima. Afrika yasimbuye, abasimbuye Mandela twese twubaha no ku isi yose. Ariko ntabwo ubutegetsi babuha abana babo muri Afrika y'Epfo babikoze. Urabona ufite wabifashe nabi muze. Donc ashobora kuba umwana wa runaka, ashobora kuba uwo ari we wese, ariko gihe cyo nemeza nuko mu karere turimo kugeza ubu la région des Grands Lacs kujya gufata abasivile bakabaha ubutegetsi bakajya bahuzagurika bafata ibyemezo bidashobotse nk'ibyo perezida wa Kongo afata, ibyo bintu ntabwo ari byo rwose. Mumbabariye kubivuga. Dr. Salomo baravuga muri ko muvuga ko intwaro za gisirikare arizo nziza. Ntabwo navuze ko ari intwaro za gisirikare, nuko kugeza ubu umutekano muke mu karere dufite hari ubu ngubu tubyumvikaneho rwose uraterwa nuko muri Kongo hari abantu qui ne maîtrisent pas la situation sécuritaire, la situation militaire. Aho ngaho ntabwo ari byo, kuko muri 1996 u Rwanda na Uganda bitera Kongo, igihugu cya Kongo cyayoborwaga n'umumareshal. Haza kujyaho Kabila asimburwa n'umuhungu we wari generali nawe, ariko ntabwo bigeze bizana amahoro ngo nuko hari abasirikari. Muze aho ngaho ndagusubiza umbabareye rwose, si uko buri kinyabupfura. Mobutu ntabwo ari mareshal, wavuga ko ari mareshal. Il a quitté le grade de sergent pour devenir colonel. Aho ngaho nta ntabwo byabaye ku isi ibyo bintu. Yari sergent kubera ko igihugu cyari mu maboko y'abazungu. Dr. Salomo, abasirikare, amagrade y'abasirikare muri Afrika ntawovuga ko kurikiza amategeko, ariko kugira umuntu yitwe general muri Amerika aba yarakoze ibintu biboneka, ariko siko twobivuga mu bihugu byinshi byo muri Afrika. Mobutu muri 60 quand la force publique était là, niwe muntu bavuze bati kubera ko yari umujournaliste. En 1960 Mobutu était journaliste, n'était même pas militaire. Oui, quand il a participé à la table ronde à Bruxelles, il était journaliste, il n'était pas militaire. Ariko mbere ya umusirikare de Lumumba, non muze, mbere yaho yagiye mu gisirikari, il est sorti sergent. Dr. Salomo baravuga Ambassadeur Jean-Marie Vianney Ndagijimana, ikintu mubona cokorwa muri Afrika kugira ngo ibihugu byo muri Afrika navyo bize byatera imbere. Hari ibihugu byinshi byo muri Afrika yo mu burengero biri mu ngorane zikomeye, hariho no mu useruko bwa Kongo, eka no mu karere k'ibiyaga binini aho hari ubona uruhagarara rwa politika. Kugira ngo ibintu bimere neza, abanyagihugu eka bishe bizane bitorere abategetsi barongora, ku bwanyu icokorwa n'ikihe? Mu majambo make, Ambassadeur Jean-Marie Vianney Ndagijimana. Icyakorwa wenda turarota, ariko indoto nziza burya ni nziza nyine. Nge ndota ibihugu bya Afrika byajemo demokarasi, hakaba amatora
abaturage bagategekwa n'abantu bitoreye, nta muntu batesheje agaciro ngo ntafite impete ku rutugu, ngo ntabwo ibi n'ibi. Abaturage nibo bazi aho inyungu zabo ziherereye. Ibyo nibiba wenda tuzagana mu mahoro, abantu bose bakabyemera. Kandi ntituvuge ngo ngewe ndi generali runaka, umwana wanjye niwe ugomba kunsimbura, yaba umusirikare yaba umusivili, ariko kubera ko ari umwana wanjye niwe uzansimbura. Ngewe nemeza ko ubwami buruta bariya basirikare bakomeye bashyiraho abana babo, aho kugira ngo ibyo bibe nibura haba umwami, abaturage bakaba bazi ko ari umwami wabo, agasimburwa n'umwana we, ariko ubutegetsi buri mu maboko y'abene igihugu. Muri demokarasi izo nyine izazana amahoro muri kariya karere, cyane cyane karere k'iwacu. Kuko mu Rwanda ubu Perezida Kagame nawe yatangiye gushyira abana b'imbere. Umukobwa we Ange niwe mukuru muri perezidanse, umuhungu we niwe uyobora abasirikari barinda Perezida Kagame. Urumva ko ari gutegura nawe kugira ngo bazamusimbure. Ntabwo ari ibintu byiza, bizana amahane, bikageraho bikazana n'izindi ntambara kuko byagenze. Buriya muri Gabon bagize imana, perezida mushya aba umuvandimwe, aba mubyara wa Bongo, ariko yo haza undi musirikare wenda ba Bongo baba barashyizwe mu munyururu bose. Namwe Dr Salomo baravuga mu gusozera ikintu cyokorwa, ibintu byokorwa muri Afurika kugira ngo ibihugu byo muri Afurika bize vyatera imbere, bive muri izo njyane zitavanako ho kugwiki demokarasi yotsimbatazwa gute? Kuri jye rwose ndabona ko Afurika turacyafite amasomo menshi cyane tugomba kwiga demokarasi. Icyambere ni ukubanza kwigisha abantu, ni ukwigisha abana cyane cyane bakazakura ari abalider nyabo, bumva demokarasi icyo ari cyo, bumva les droits de l'homme icyo ari cyo, bumva amajyambere icyo ari cyo, barabitangiye ari abana. Naho abantu bashaje kugeza ubu nkatwe n'abandi bose twirirwa tubona bari mu nzego ibi n'ibi ngo nabopuza n'ibiki byose usanga nta kajyamo, nkeka yuko twabaye amorti nk'uko bavuga muri comptabilité. Twari dukwiye guharanira ko habaho amashuri guhera muri maternelle, tugatangira tukigisha abana bazadusimbura, akaba ariwo murage tuzabaha. Naho demokarasi tuvuga ubu ngubu Afurika iri kure yacu nk'uko inyenyeri ziri mu kirere umuntu adashobora kuzishyikira. Dr Salomo baravuga, murakoze cyane gose ku kanya mwahaye radio Ijwi ry'Amerika mu kiganiro cyane cyane igenwa mu Buganda ry'umuhungu wa Perezida Museveni, General Muhoozi Kainerugaba. Murakoze cyane Bwana Frederic, merci beaucoup. Murakoze, ndabashimiye Ambassadeur Jean-Marie Vianney Ndagijimana ku kanya mwahaye Ijwi ry'Amerika kuri iki kibazo gihambaye. Mwakoze. Murakoze cyane, dusaba Imana nabo basaza bazamere nk'abakawunda n'abandi bazanye amahoro, bazamere nka perezida wayoboye Botswana akayigira igihugu giteye imbere. Ntabwo yari umusirikari, yari umuntu ukuze. Bazamere nk'abariya bose bari bafite experience, noneho bakabyigisha n'abandi bakiri bato, ariko atari bariya abasirikari baje kudutamika abana babo. Murakoze cyane, ndagushimiye Bwana Frederic. Murakoze cyane rwose, mugire umunsi mwiza mwese. Murakoze. Turabashimiye namwe inshuti mwese mwakurikiranye ikiganiro dusangire ijambo cy'umunsi. Mugire amahoro aho muri hose. Ndagushimiye Frederic Nkundikije ku kiganiro wateguye. Nshimiye kandi n'abatumire mwari kumwe uyu munsi, mbabwira nti barisanga ku Ijwi ry'Amerika. Namwe abatwumvise uyu munsi aho muri hose, abatwumviye kuri radio zisanzwe, abatwumviye kuri interinete